Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila. Dzurriyyatan hamalna manuhin innahu kana abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain. Marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira.
ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Allah. Wa kana wa'dan maf'ula. Allah. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.